maksane wingan iki. Nanak sayung liak jenik mai tulung siruk mai dabang srebetang pejalan apang kehidupan kita subah buka jam pekerja ini mapan subahnya nyai tangkil diajang ide palu gue batari ngautang matur dewa kerja pekerja Sang ratu kok masih sio Torres nek kita luang tak sapon Torres minungkeun sisi odoe kanton bajang-bajang pergi sami ratu nane wadukeun sayung liak jenik prosamu inganikeun sisi buka aja marga Nyai Madani lenep ileni moke sewadano wok sirsu jaran guyang isawo wadano kilat-kilat kotok ening ikani kinganiku mangke waka kenikanang karena tolorona benganin kuping dewa nih buka dado sedih ini mangkit loh jumujung kingani kemaru tadi kanang sedih pajangan keluar akan ikanang pengeriakan jauh menadi apa tak itu oriwos padang menadi sakananing liat roga kado ikanang kedirajau menadi wah guyang ning warang wah silom ning lembu maka pakraman ikanang tuh nyari dewa buka aja makejang panawang pangsing pocol duna saja selahina dinireng ide nih jani ireng yang ide yang betari kamu jumujuk ke situ bebajangan nih jani gelaran kesaktian nih dewa jak makejang apa nih ketunas apa kebisa nih mungkin kesaktian nih ketukang makejang ya semuanya nih dewa ngidang ngerehang besuang kesaktian nih buka jak makejang kamu nyelau tangi dewa rugang sanya jaga ke diri raja nih kakak diang baran mendenggen hiring ngapa tuh sing matur pang itu nah ini subuh macam pang batin dua bekerja kerja sampun jangkok untuk ipun ratu pada nungalang sadira pangkito suga sama kok jowo bekerja oh gile ayo kesuan saling itu panglengga
Pangastukeun ini. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tunggu sebentar,